Tatas pan melihat seger bayuna ulian ieu. Tenang bayuna ulian ieu. Petani sing ado ieu bangkrut. Oke tuh? Aw. Iya tuh Betara Wisnu. Iya Betara Wisnu. Iya Betara Wisnu. Simul ketengah. Yani de yang Betara Wisnu tedon komerico pado. Komerico pado. Memberi nampak angido yang durgo. Apang madan parasido somyo. Pikayo ni doane beranti. Ida Betara Wisnu. Betara Wisnu. Bakal nyuti rupa dadi sesolahan amadan. Topeng telet. Oke dong. Oh. Sehingga pas liu nanang bakal nyatu suwere subuh pedang. Apa pun sandang pirang no penontonnya banyak. Segapa nang bakal nampi mirangan nyingaan itu Betara Wisnu tedun murupa madan sesolahan topeng telet. Begitu suwirih wayah anak amonian gen merda. Budi bas liu nanang nutur nanang tutur sengalah. Pen liu nanang ngalah tutur nyenkel bahang nak onyang subuh duwang-duwang. Lok nanang mai ke pusah dah nak peranyan-peranyan. Nin sing ulian ngiring pikayun Pak Angga gereng sing makita. Kemudian sing makita nak babi pes kena Pak Angga engket nak. Dak ni mulai begina nih dinasi karena makelu sebuah sengkan mupet wali mai dijogen nang dalang ke Gunung Kangin dijoin kijor. Sing yo kangwa ngadalang dajan ngejoh kalau dalang donatur singgung nak. Jalan tonton di Betara Wisnu nang kudu mangkep tengene alat.
pura sama enak mangke pepareng lawan sirekaku beperayo ngereremi kanan dira sang yang dur ngereremi pinakokana dira dia Dewi Dorong lama kani nyomi kita berakhir rame
kamu